Ngiba indoda ayenze lento ezayo. Ke mina angazi ngibe nenhloso yokucizela impucuzeko. Angabe ngibe nenhloso yokuthi mina impucuze ngiyenzeke. Kodwa I was concerned about ukuthi umuntu ekhala kabe khona, umthandana kabe khona, umroza fawude habe khona isiqophamlando, umfana webhova abe khona. Namanye ama-artist abalulekile ukuthi ababe khona. Hayi wonke kodwa abalulekile ayaziwa. Kodwa ke wena ke awukwazi ukuthi wena uzoyishintsha leyo nto leyo uma ufonela wena uconsent ukuthi hayibo akahambi kahle la mfowethu asihlale phansi sixoxe. Wafika waxahlala phansi nami waxoxa nami. Ngakuzwa ngikulalela. Ngoba mina kaze nguzibe. Uyisithuthu nje, uyisiphuphu nje, bengikwazi ukulalela nobudomu bakho, nobuthutha bakho, neattitude yakho, nobudiva bakho, bokuthi wena uyaduba, uma ufuna ukuduba uyaduba nje, xhukule nje. Mase kufanele kujatshulwe, qhamuke wena siqhumisa champagne, kufanele siphuze sonke. Siya-understand yonke leyo stupid mentality yakho siya-understand. Ngoba umfowethu sikhule nawe. Ingqondo yethu yayazi ukukhuluma usezuma. You are so good. Ngakho ke wena awukwazi ukuba ubest kuma pavement, kuba ubest ekutheni organize ama event are mostly sponsored by private sector more than the public sector. Kodwa wena bese uzoba ufuna ukuba umastermind wayo yonke into. Never allowed us. I'm the master here. You mean the master K? I'm in charge here. To the Binga nation, I am in charge. You are nothing. Therefore, you must submit to me. Ngoba nama ngazi ukuthi sokukuthi umgudu qhamuka no curry powder kuthiwa hayi curry powder ufuna ukuba ingxenye yale nto lena iraja ifuna ukuba ingxenye yale nto noma yini aromat izoxhasa la angisuye ngazi uzosuke wathinta lapho uqhamuka nama aromat sazi aromat sazi kuyivuvuzela thina mangabe sithosa noma eqandeni noma senza asiyazi ukuthi khona na iqhase izinto zenzeke kodwa uyakwazi ukwenza lokho. As stupid as you are, you must listen to me, and I will listen to you when you go this way. So manje ke ku wrong ukuthi mina kufike mina nguhloniphe ngivumelana nawe ngento, ngifike nguhloniphe, ngikhulume nawe ngasese, bese usho ukuthi cha, ucela ukusihlanganisa ucela ukuthi kanje ngikhuluma ngocingo nawe. Ngose ngibizela office lakho. Uyangibiza ngiyafika. Ifika nje ngihlala phansi. Uyangilandisa mfowethu. Ubudoda buyikuthi ekubalekile ukuthi lento siyilungise sephambili nawe uyanuka nawe ngoba uzwele nomthandeni umthandeni wavinjwa uwe ukuthi angabi khona kwingoma kazolonke ngoba usebenzisa yini na iego engenasidingo kodwa akufanele wena iartist uyibize mayideserve ukuba khona ungasebenzisa ukuthi itheni wena wrong upholoba ziyakhala ke manje angithi uyayifuna lento uyafuna ukuba khona la ukuphithizela kanye nathi phithizela kanye nathi ziyakhala choose pavement or phithizering ulungiswa pavement wami uvala ama potholes la kondwethu la wahle wenye uthola ama cent ngoba kuthiwa nekeshezana kube uthubela lethe umcineka wena umfakele upetrol ukuthi awukhalaza iphucuzela kodwa don't awukwazi uzoba umaster la mawufuna la uzothola isibhaqo sakho la ngeke ucocome uma sikani wasikazi isibhaqo sakho kodwa into ezenzeka lapho utshela mina ngamapholoba urong kakhulu ngalokho futhi wakubona ubudodo ukuthi mina into eyigulundu nawe ngiyafika mina uhloniphe ngikhulume nawe emveni kwalokho awuphelanga 10 minutes ngihleli nawe endlini eofisini lakho ngoba wena uthi uzokhuluma ukuthi ayilungise lento ebucuzeko kurong lokho I can't go into details. Emveni kwalokho wena usuka phi na ngiyabona mina uyasukuma ngqonqoza umuntu emnyama memfu uqhamuka inkuvu yalesi sihluthu lesi ekuthiwa Mcineka ngenze njani lapha bapholoba your weakness athi mina no akwazi ukwenzeka kanje bapholoba akwazi ukuthi mina lo muntu ngimrekholile wesibili futhi akwazi ukubona ukungihlonipha lokho ukuthi wena ubiza umuntu mina ngingazi and I'm unaware ukuthi ubiza umuntu kanje naze ngangiphoqa ukuthi okulungile uncoma kunjalo ke akushuthe noma isithombeka ngathi mina ngathi mina bafowethu angixabene nawe Mcineka uyakwazi lokho ngathi angixabene nawe mapholoba mfowethu uyakuhlonipha umlando wakho nenhliziyo yakho Nkosi yami awushembe bese kuba uba wakho nje yabo konke lokho ngikuhlonipha kodwa angikwazi ukuthi singakhuluma lolu daba manje
uthi wena amama ngitshena eSouth Africa ukuthi mina ngathi ngabe sihlangana ngathi mina ngizoxolisa ukuthi unesihluthi esibomvu loyo hamba uzoom in zima out lesa sihluthu lesi usubona sijani sibomvu vele yabo phela bekuliwa lapha 2 bese emvelo kolokho bese kuzothi ka wena phethe uzongena udabeni lani nala lento yokuthi uhamba uyona nama CCTV cameras savumelana ukuthi ngakusasa mina ngizokhuluma wangifonela ngakusasa ukuthi cha asisethe lento ibe ngolesihlanu emvelo kolokho wenzani na waqhamuka wena neposter hawu qhamuka neposter kanti kuzobe kunjani na ngathi ngiyakufonela wena wathi hayi kuzobe ku live ngathi mina live ngathi mina no ngeke usenzeke le nto le sekuzoba live kanjani manje bese qhamuka iposter ngoba kwakwanele ukuthi ubhalile savumelana ngokubhala yingakho nami ngaconfirm ukuthi bengazi kodwa manje qhamuka iposter sekuzoba live futhi amakhamera wonke umuntu esefona sethi amakhamera azobethe njo emveni kwalokho kwenzakalani umapholobo ngifonele kwaze kwakabili noma kwathathu nadayisana nodwa mina uyamazi umuntu wamthuma wamenza conference call while you was talking to me lo muntu loyo buye wazongitshela yokuthi wena wamthuma ngoba mina mangikhuluma la ngisuke ngikwathemba kodwa ngoba ngisuke ngingakhulumi khona ukuthi sidla abafazi babantu noma sikhuthuza abantu khuluma into eqondile I didn't have a problem with anything I don't judge you and I don't see ukuthi fanele kungani fanele ngakwathembi kodwa wena ukwaze ukuthatha umuntu umfaka kwi-conference call yami ngazi mina lo muntu wabuya wazongitshela yokuthi wena yonke lento ubuyiplanile as a propaganda 2 mawufuna ukukhuphula isiphaza sakho lesembuso wamaciko sikhuphule kahle ungasikhuphuli at the expense of my name nokungenza isilima mina I can't allow that so when ubontu wena ke to do the damage control safanele ngigijime uyolanda uyogwasela ama security aletha ama CCTV cameras ukuthi mina ngifikele lapha uveze okunye phela wrong mapholobo and you are stupid and you want to survive to this industry you must zihlele mina ngibona laba bafana mina laba ophila nabo abezwa ngawe mina ngeke ngizwe ngawe ngiyakuhlonipha kuphela angizwa ngawe angeke ngizwe ngawe mina mapholobo uyogcina ngabo nabo baxhaphaza ngingixhaphaza mina ngeke ufuna uxhaphaze mina khohlwa futhi ungenze lutho futhi angikwesabi kodwa ngiyakuhlonipha umfowethu yabona shone wena ke mafuna ikhaleke ungenza nje uyiqubuqubu nje ungenza naye ungenze lutho so ke